kitabu kile cha Isaya 42 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema ya kwamba lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Majira haya tuingie mbele za Bwana. Kuna watu ambao adui amewakamata. Kuna watu ambao tulikuwa nao, lakini pengine wengine tuko nao, lakini adui amechukua nafasi, kashikilia vitu vyetu, ameshikilia vipawa vyetu, ameshikilia huduma zetu, ameshikilia kazi zetu, ameiba rasilimali zetu za baraka, ameiba uasili wetu. Sasa anasema hapana asemaye rudisha. Twende mbele za Bwana, tuhakikishe tumerudisha kila kitu cha kwetu, na kila kitu kinachotakiwa katika ibada hii tuweze kukirudisha, ili wakati ibada inaendelea tuwe tunafanya ibada tukiwa ni washindi katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo lazima tuseme turudishe. Kama kipindi kile maandiko yanasema wala kuwepo kusema rudisha wala kuokoa, lakini kwa majira haya tupo sisi ambao tunaweza kusema turudishe, maana Kristo alitupa zamana ya kuokoa watu ulimwenguni. Sema amina. Haleluya. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Niko mahali hapa. Niko mahali hapa. Nachukua nafasi. Chukua nafasi. Nachukua nafasi ya kusema kurudisha kilichoibiwa, kurudisha kilichochukuliwa kwenye maisha yangu. Ninasimama kwenye nafasi ya kurudisha kilichoibiwa, ya kurudisha watu waliotekwa na kuibiwa katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, mwambie narudisha kila kitu cha kwangu. Sema narudisha, sema narudisha kila kitu cha kwangu. Ikiwa kuna mtu unamjua, kuna mtu unamfahamu, pengine ulikuwa naye, alikuwa ni rafiki yako, lakini adui akapata nafasi, akaibiwa, huduma yake ikaibiwa, kipawa chake kikaibiwa, unaweza kurudisha. Unaweza kurudisha. Yesu ametupa mamlaka ya kusema kurudisha. Yesu ametupa mamlaka ya kuokoa. Rudisha, 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 rudisha. Rudisha cha kwako, rudisha cha kwako, rudisha cha kwako. Omba dakika mbili, dakika tatu, omba dakika tatu. Rudisha, rudisha. Rudisha kipawa chako. Rudisha huduma yako. Rudisha kazi yako. Wakati ibada inaendelea, unaendesha ibada. Wakati umepokea vitu vyako, umepokea rasilimali yako, umepokea baraka zako. Kuna watu kazi zao zimeibiwa, lakini kupitia madhabahu hii kila kitu cha kwako kinarudishwa kwa jina la Yesu. Rudisha, rudisha, rudisha. Omba, omba. Ninarudisha kwa damu ya Yesu. Kila kilichochukua ninarudisha afya yangu, maombi yangu, huduma yangu, ninarudisha kwa jina la Yesu. Gharama yangu ninarudisha kwa jina la Yesu. Pesa yangu ninarudisha kwa jina la Yesu. Rudisha, rudisha, rudisha. Ninarudisha kwa jina la Yesu. Uzima wangu ninarudisha kwa jina la Yesu. Tunarudisha Bwana. Tunasimama kama nabii Isaya, nasi tunasimama Bwana kurudisha kilichopotea. Tunasimama Bwana kurudisha kilichopotea, nasi tumesimama kwa nafasi zetu. Tuko mahali hapa Bwana. Kuna kijana yuko mahali hapa, kuna mama yuko mahali hapa, kuna baba yuko mahali hapa, amesimama kwa nafasi yake mahali hapa kurudisha na kurejesha katika ibada ya leo. Kurudisha mali zetu, kurudisha vipawa vyetu na karama zetu na huduma zetu. Tunarudisha kazi zetu, kurudisha kazi